Siyahlangana njalo ngosuku lwanamuhla lapho esikhangela khona isifundo sokugcina sekota, isifundo sechumi lantathu. Kube kuhle ukuba sonke phakathi kwekota ezifundweni zonke sizifundileyo. Bafundisi ngilipha leli thuba ukubana libingelele abalaleli lababukeli abasendaweni ezitshiyeneyo. Mina igama Mfundisi Ivan Siziba. Bafundisi nanti thuba bingelela nababukeli labalaleli. Salibona abalaleli lababukeli, siyahlangana sibonga uThixo ukuthi abelathi kunkambo yekota yonke. Inkosi isiphathise ngumfundisi uMila Dube. Salibona abathandekayo, siyahlangana esifundweni sale iviki. Igama ngumfundisi uSitsha Lungile. uNkulunkulu aliphathise kulesi sifundo. Salibonani lonke, siyathokoza ukuhlangana namhlanje kusifundo salamhla. Mina igama engikhulumayo uPastor Lula Machuma. Siyabonga mfundisi Sitsha, sicela sikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngesifundo osilungisele sona namhlanje. Siyacela sengathi singaba lomutsho ezimpilweni zethu, vula ingqondo zethu, siphe ukuqedisisa wonke umuntu oyingxenye yaso yalesi sifundo. Sengathi singalungiselelwa umbuso wakho zamasinyane. Ngomthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Siyabonga. Sithanda ukuthi sibonge uNkulunkulu bafundisi, sibonge uNkulunkulu balaleli lani babukeli lonke lisendaweni ezitshiyeneyo. uNkulunkulu sithungamele kusukisela siqalisa umnyaka, wasithungamela siqalisa ikota leli. Namhla singena esifundweni sokugcina njengoba siphawulile ngaphambilini, isifundo sechumi lantathu lapho sifunda khona ngezulu, sikhangela imfundo kanye lokufunda kwaphakade njalo. Lapho sithola khona umfanekiso omncane, esithola umfanekiso ngamafitshane ngokubana izulu indawo enjani, ukubana ikusasa yethu iyabe njani, ikakhulu nxa sikhangela ikusasa siphila emhlabeni wona lo esiphakathi kwawo namuhla. Mfundisi Chuma, ngicela ukuthi ngiqalise ngawe lapha nxa sikhangele izulu, imfundo kanye lokufunda kwaphakade. Ibone ngathi ikusasa yethu isimele njani mfundisi nxa sikhangela izulu lokufunda kanye lemfundo yakho? Siyafunda lapha emhlabeni, sizaqhubeka sifunda yini ngisho naphakade? Okay. Nxa sikhangela izifundo lesi esesidlule kizo, zikhanya ziveza sobala ukuthi imfundo yeqiniso ngesilungiselela impilo kuona lo mhlaba lasemhlabeni ozayo. So esikunanzelelayo ikakhulu nxa sifunda indinyana ekhanda, iyasivezela ukuthi nxa sesifika ezulwini sizabona esingazange sikubone, njalo sizwe esingazange sikubone. Ngezindlela sizaba le test yolwazi olunye esingazange sibe lalo silapha emhlabeni, okuveza ukuthi sizaqhubeka sifunda siya phambili even kumbuso lo ozayo ozamiswa nguJesu. Mfundisi, sicela ukuthi usibalele indinyana kwaziwa ngekhanda mfundisi, kwabaseKorinte bokuqala ngo-2 ivesi 9. Ithi yona lapha ilihlo kalikubonanga, lendlebe kayikuzwanga, futhi kakungenanga emnakanweni womuntu lezo zinto uNkulunkulu azilungisele labo abamthandayo. Ingxenye ukukhona ngakutsho mfundisi. Yes, nginanzela lapha kule ndatshana esinikweyo lapha esifundweni mfundisi, ekale imbonyi abathi ngesilungu yi-poet, okuthiwa wayedingisisa ukuthi kanti vele impilo yomuntu yona iphetha ngani, kuyini isiphetho sempilo yomuntu. Engqondweni yakhe ufikelwa imibuzo yokuthi kuyini okwenzakalayo nxa umuntu angafa, kule mpilo yini ngale kokufa. Ngoba nxa ikhangela impilo yomuntu ubona iyimpilo emfitshane kakhulu. Umuntu nje uphile kuyiminyakana, abanye abalenhlanhla bafika ama-800 years. But ungananzela vele impilo yomuntu ikhanya imfitshane kakhulu, abanye even 20 years kabayifiki. So umbuzo khona ngokuthi kambe ngale kwempilo yona lesiphilayo kulethemba yini, kuyini okwenzakalayo. So isifundo saliviki sorry mfundisi, sijonge ukuthi sisivezele ukuthi ngale kwempilo leyi etemporary
kulempilo enaphakade kuzavezwa ngokuqhubeka kwesifundo kodwa engakutsho ngamafitshane ukuthi silethemba njengamaKristu silethemba njengabantu abakholwayo ukuthi ngale kwale impilo kulempilo engcono. Esikuthola lapha mfundisi Dube ukuthi impilo esiyiphilayo kule kusasa akupheli lanxa umuntu ungenzakala ukuthi afe angcwatshwa bekwe. Impilo yebo eyalapha emhlabeni iyaphela khonapho kodwa siyazi ukuthi ngendlela ilizwi likaNkulunkulu likubeka ngayo kule kusasa engale kwani engale kwethuna siqalisele ukulungiselela sisaphila silungiselela lezi zithembiso lezi zinto okukhulunywe ngazo lapha. Kodwa umuntu kuyamsiza yini mfundisi Dube ukuthi aphatheke ngezinto ezincane eziphelayo zalapha emhlabeni alibale ngezinto zakusasa kumsizane? Kusuka kungene elizwini lenkosi ukuthi kuzamsiza umuntu ukuthi athole umhlaba wonke alahlekelwe impilo yakhe. Sifunda ke lapha ukuthi isifundo lesizosivezela ukuthi umhlaba lo esikuwo ungani ngumbolekwa. Kodwa ke sitshelwa ukuthi siphile ngayiphi indlela ukuze umhlaba olandelayo sibe lungelo lokungena. Akusoze kusize umuntu ukuthi aphile impilo vele yona imfitshane aphinde angasaphili ngendlela ezamenza ukuthi ayefika kwenye impilo elandelayo. Uqakathekile ukuthi njengoba siphakathi kokufunda esikolo sokuthi uNkulunkulu uthena kule kusasa ezaphileka siyamukele ilizwi likaNkulunkulu lisigoqe ukuze siphile impilo lemfitshane nxa singalala siyethemba lokuvuka kumpilo elandelayo. Yebo mfundisi. Kula verse amabili emfisa ukuwaxeganisa. Kulo Marko 8 verse 36 lapho uJesu ebuza umbuzo ngibona kungumbuzo oqhakathekileyo uthena kuzasizani ukuzuza ilizwe lonke ubusulahlekelwa ngumphefumulo wakho ungayifaka kanje uthena kuzasizani ukuzuza imfundo yonke engaphiwa kuona lumhlaba kodwa umuntu ekugcinana beselahlekelwa impilo yakhe. Okuveza ukuthi imfundo sibili eqhakathekileyo imfundo elungiselela umuntu hathi ukuthi aphile kuona lumhlaba kuphela kodwa abe khona la kwelizayo. uKorinte wokuqala ngo15 verse 31 uPaul futhi uyatsho ukuthi yena nxa abafileyo bengavuswa emathuneni asidleni sinatheni ngoba kusasa siyafa. So ngezindlela ukuba kwazi ukuthi kusasa kulempilo kuyakuncedisa ukuthi lamhlanje uphila impilo elengqondo impilo eloKristu. Ubaba lo okuthiwa nguPascal lo uyananzelela afundisise achwayisise adingisise ngempilo yabantu kanye lesiphelo sabantu ukuthi athi isiphelo sethu vele siyini. Ubaba lapha senanzelela ukuthi lanxa umuntu engaphila impilo bani engazibe enhloko kunganani engaziphakama kunganani ingaze kube impilo ephansi okunganani abantu bonke bayafa. Uthi kuyafika esigabeni lapho kunjani okufika khona uthini mfundisi sitsha lapha uthi kumele senzeni nxa sikhangele umqondo ukuthi siyafika emaphethelweni siyafika lapho sifa khona. Umcabango waphuma la uyiwuphi ongasincedisa ukuthi lathi sizilungiselele ikusasa? Ya undoda lo nxa umlandela kuhle ukhanya sengathi uzwakala elomcijo obalekileyo nxa ekhangele impilo yoluntu njengoba sike satsho lapha ukuthi impilo yomuntu ikhanya sengathi imfitshane njalo ikhanya sengathi kayilathemba ngale kwayo. Abe sithi kena nxa umuntu ezaphila iminyaka funa engu70 to 80 abe sesifa uphele khona lapho manje uncedo lwakho nalo yini? So ke akuvezwa lapha kulesi sigaba ukuthi kuqhakathekile ukuthi sikuzwisise ukuthi yebo umuntu angaphila i70 to 80 years angithi kodwa ngale kwe70 to 80 years kulempilo enaphakade. Silama verse ambalwa lapha esiwanikiweyo lapha asivezela khona uJohn chapter 3 verse 16. Ivese esihlabela nsuku zonke uThixo walithanda ilizwe kangaka
wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba lo lalo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lani lokuphila okunaphakade. So lapha kule element kumbe kule ndaba ye eternal life, impilo enaphakade, yiyo kumele ukuthi ibe mqoka ezimpilweni zethu sonke njengamaKristu, labo bonke abantu abazwa sona lesi sifundo. Kumele sikuzwisise ukuthi kulento kuthiwa impilo enaphakade. Le impilo esiphilayo ngeyesikhatshana. Shuma abantu kukhanya bayakhathazeka kakhulu, lahlekelwa umsebenzi, i-team yakhe ebhola idliwe, babathwala nzima, bastresseka abantu kakhulu kulokhu kwenzakala empilweni. Kodwa abantu ingathi abakhathazeki kakhulu ngokuthi kusasa yabe njani. Singenza njani ukulungiselela ikusasa yethu ukuthi lanxa kade sisidlula phakathi kwezinto esidlula kizo, kodwa ngikhathazeke kakhulu ngokuthi ngale kwakhona kade vele ngiyakuma njani, impilo yami yakuba iyaba njani. Kukhanya lapha imfihlakalo kumbe ngithi mina secret okuqhakathekileyo ikubavezela uJesu abantu. Ngoba yena lana ivesi eqanjwe ngumfundisi uSitsha laphana uJohane 3 ivesi 16 ikhuluma enye indaba laphana ivesi leyana. Ithi yona uThixo walithanda ilizwe kangaka ukuba bonke abakholwa kiyo bengabhubhi kodwa babe lokuphila okuphakade. Kwesinye isikhathi abanye abakwazi ukuthi uphakade utshone, impilo engapheliyo. So abaza kukholwa kuJesu balomvuzo wempilo engapheliyo, engasoze kufike ebangeni lokuthi umuntu usesifa usengcwatshwa. Kukanti laba abangakholwa kuJesu, iBhayibheli iyakuveza ukuthi bazabhubha. Lokhu kubhubha ikuchabalala uphele ungaphindi ube khona futhi. Embalini vele silobufakazi ukuthi abantu bayavuka emathuneni. uJesu yena lo esimlandelayo wafa, wabethelwe esiphambanweni. KwakuyiFriday, wangcwatshwa ngeFriday. Kodwa ngesuku lokuqala lweviki wavuka ethuneni. So kulobufakazi ukuthi uJesu wafa wavuka. Even labantu abangakholwa abangasomaKristu bayakukholwa ukuthi uJesu wafa wavuka. So laba abalandela uJesu balomvuzo owempilo engapheliyo. Yebo do. Ngifika umqondo lapha kule verse esinikiweyo u6 verse 40 uJohane laphana. Ungaqasa ku39 uJesu ngokwakhe uthena ngizile ngivele ezulwini. Angizange uzenze intando yami kodwa intando kaBaba. Uthi intando kaBaba ongithumileyo ukuthi bonke anike bona angisoze ngilahlekelwe yedwa, ngizabavusa ngosuku lokugcina. Ngifike balo uJesu ngizabavusa. uJesu uyakuvuma lapho ukuthi kuza kuba lokulala, kuza kuba lokufa. Kodwa uthi hayi, nxa ungakholwa kuJesu usizwa ingxenye emule kaNkulunkulu, ungazulale phakathi kokuthekashika konke lokhu kulovuko. Ukuthi isikole esikuso lesi ukuthi ngale kwempilo kwabakholwayo simkhona siyanikwe enye impilo uJesu ngoba uthembisa ukuthi izabavusa ngoba unguye umsindisi wethu. Siyabonga mfundisi. Amavesi amaningi siwaphiwe lapha labo John 3:16, uJohane oqala ngo5:13, uTimothy oqala ngo1:16 athinta indaba yokuvuka yokugcina. Nxa kuyikuba nakho lethembe elikhulu elingaka, umlobi lapha bese sithi isikhathi sethu lapha emhlabeni sifitshane. Kunde sithi ukuthi intilo siphiwe iminyaka 70 kusiya ku8. Nxa singaqathanisa iminyaka engu70 kusiya ku8 uyiqathanisa leminyaka engu8 million, inkulungwane kumbe izigidi, engqondweni yomuntu kwesinye isikhathi akuthinti kakhulu ukuthi nxa ukhuluma nge-million years kumbe ukhuluma nge-billion years ukhuluma ngani, ngoba esikujayelewe ngama-30-40 years. Kodwa bese sithi lapha ibuthutho obukhulu kakhulu ukuthi nxa kuyikuthi kule unaphakade esilindeleyo umuntu abesesekele ukuyilungiselela, asuthiseke ngokuphila iminyaka engu30 kuphela, asuthiseke ngokuphila impilo yakhe yonke ayiminyezele eminyakeni engu40, angabi le ndaba lokuphila unaphakade, angazi ukuthi libambe intokozo yakhe iphelele ku40 years. Intokozo yakhe iphelele ku40 years. Maybe konabo mfundisi mbona ngani ikulahlekelwa ngumbono ukuthi impilo yami ngiyiconfine kumbe ngiyithathe ngiyifake
okuyiminyaka khona okwenza kuphila uNkulunkulu angiphe khona kulo mhlaba kumele ukuthi umbono wami ungise ngale kwempilo leyi esiyiphila khathesi. By the way, uJesu futhi ukhuluma indaba efana nayo ngafunda uJohn chapter 5 verse 24. Ukhuluma labantu abaphilayo. Uthi na ngiqinisile ngithi yini lo ozwa leli lizwi akholwe kuye ongithi usedlulile kufeni wangene ekuphileni. Ukhuluma labantu abaphilayo bakuzwise ukuthi nxa ekhuluma nabantu abaphilayo besebedlulile kufeni ngenxa ukuthi bazwe ilizwi bakholwa. Ngezinye indlela umqoka ke empilweni yethu sonke njengamaKristu kumbe njengabo bonke abantu abezwa lona leli lizwi ukuthi sibekwazi ukuthi impilo yonale ungathi uyaphila ngizama ukuya ku point ye 40 30 60 years 80 years umuntu angaziminyezela kizwa abona ngani uyaphila kasompilo leyi le impilo fana nomuntu osestation osekumele ibhasi esitishini awungeke ukuthi asengihlezi lapha ibhasi ingafika any moment angithi so injalo impilo yomKristu kumele sibekwazi ukuthi kukhona lapha esiyakhona lapha sisesitishini lapha siyabonga isifundo lesingithathekisile kakhulu ingathi nxa usibala isifundo lesi ngumuntu odonse ikhetheni mbijana ikhona kakhulu upho ngudonse ikhetheni mbijana wathi lunguza ubone lokho onjani okusithakeleyo umuntu uphi sipho kuba lentokozo egcwele ephuphumayo ngesipho siphiweyo uyabulangathelela ukuthi ubekwazi phakathi kwesipho kulana kwesinye isikhathi lina chuma labodube labo sithi nganye lalithola izincwadi kuqala la nxa uyivula ivela emuntwini oyisithandwa sakho awuhle uyivule uhle uyiqhaqhe uyivule mbijana ngekhona ukuthi kathi nganye lapha ibhalweni angazilake ladlula kikho yena wabe uphile kathesi ya imphilo izolo impilo uyivule ngekhona ukuthi ubone ukuthi ingabe ibhalweni kule that anticipation ebakhona ukukhangelela kuba khona ukuthi kuyini okungabe kunjani kukhona ungasikhangela isifundo lesi sisusa lapha emhlabeni singathi sisisa khonale sisise ezulwini emhlabeni lapha ngamafitshane ngiliphe sesijayele usiza sijayele inyembezi sijayele ukufa sijayele ukufela sijayele ukungcwaba izihlobo sijayele ukungena emizini sibuthi impuphu isisiya lapho kufike khona kodwa uJohane abe sesithi chuma ngisambulo ngo21:4 uzazesula inyembezi lapho kube ngasekho khona ukufa lizwisise njani indaba lithini kithi esiphile empilweni lobuhlungu namuhla lapha kuyabe kungomunye umhlaba uthena kuyabe akusoze kube khona ukukhala akuyikhona ubuhlungu akuyikhona ukufa ngiyacabanga nje ukuthi ilizwe linjani lapha abantu abangagugi khona labantu bayaguga sibili kathesi ubone ngasesezo sabona emehlweni ngasezwe lelo lizwe ilizwe lapho kuyabe kungekho ukuguga khona abantu ababi behlala bebatsha okungela amakhiye khona ngoba amasela abe ngekho kuyabe ngela ama funeral pha kuthi ukuthi abanye abantu amanye imisebenzi eminingi abantu iyabaphelela yabakhona ngesona iphelile ikhona ngenxa so dokotela onesi iyabe ngasekho imisebenzi iphelile yeah ngibona ngathi ngithathekiswe lapha mfundisi ngivesi yakuqala lapho uJohane kungathi kwembula ikhethe nje ubusisho ukuthi ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba okwakuqala konke bese kunjani bese kudlulile ngiyayimagine engqondweni yami ukuthi uJohane kuyini akubonayo nxa wayebona izulu elitsha phela nesikwaziyo yona lo mhlaba angithi lesibhakabhaka lesilani nxa wayebona ukutsha kwakunjani khona ukutsha kwakhona mbona ngani uJohane ulenye inkambo omele ukuthi sibe la engqondweni njengamaKristu yokubona lona lelo zulu elitsha sililungiselele Dobe uthini ngayo indaba le baba mina ngithathekiswa ngumuca lapho nothina indaba esizixoxayo lezi lapha ngokufunda ngezulu elizayo elitsha izithiwa lithemba levangeli the hope of the gospel kumele kusinike ithemba njengabantu abakholwa kuThixo njengabantu abasesizini abalezinswelo ukuthi hayi
lokhu kuyadlula kulethemba levangeli uJesu ilivangeli esingalo othembisa ukuthi kule kusasa azathi yena olobayo indaba esikhuluma ngayo isithembiso leso kasokuqhubeka kwempilo leyi ukuthi izabe iqhubeka iguquka iyaphela le ngoba ilokufa ilensizi ilenswelo sinikwe impilo entsha ngesiphambano ukubana saba khona emhlabeni sazala impilo entsha ngasikhula kuJesu manje kuthathani kudingani chumu ukuthi lami ngibe ingcenye yomhlaba lo okhanya umuhle kangaka akuchaka akula khandele buhlungu akula arthritis akula BP lani babukele lisendaweni ezijiyeneyo kwesinye isikhathi ungabudlula phakathi kwento eziningi ezihlukuluza impilo yakho nomzimba wakho kuthathani ukubana chuma sibe ingcenye yombuso lo ongelansizi zonke lezi esidlula phakathi kwazo yona lana ivesi esiyibale ekuqaleni uJohane ngo3 ivesi ngo16 yathi yona uThixo walithanda ilizwe kangaka wazowanikela indodana yakhe ezelweyo yodwa kuba bonke abakholwa kiyo bengabhubhi so bonke abazakholwa kuJesu ukukholwa yikutrust ubeka ithemba lakho kuJesu engxenye singakulinganisa njengomuntu wesifazana o mhlawumbe sekhomba ijaha elithile umuntu wana kakhulanga laye but sebeka ithemba la ayehlala lo muntu lowana emphekela but ayisomuntu wangibo achiya abantu bangibo uzathi lobe sifa engcwatshwa khona ngale so ukutrust uJesu ukuthi ukufaka ithemba lethu kuJesu ukuthi impilo yethu siyinikele kuye uthi abanjalo bazuza isipho sempilo engapheliyo bazangena kuyona baze bafe kodwa bazavuswa baphiwe impilo engapheliyo manje juma lapho uletha omnye umqondo ongathi ufuna ukuba lukhuni lapha kithi sonke labalaleli ukuthi njengabantu impilo zethu siyazithatha sizifake ezandleni zabantu siyefela khona siyengcwatsha khona ngidela izihloko zonke juma izitsha ezami lakho konke kodwa kube nzima konke lesibongo ngize ngihambe kosikomiti ngiyetshintsha isibongo ukuthi hayi vele mina sengingokosize basengikochuma sengingokoncube konke kodwa kube nzima ukuthi abantu bathathe impilo zabo bazithembe esandleni sikaNkulunkulu bafisa ukuthi babe ingxenye yombuso kaNkulunkulu kodwa bazifake ezandleni zabantu uNkulunkulu bangabe le ndaba la angazi ichuma ebaba dube singayibamba njani naleyo ukuswelakala kwenhlanhla esiphambano bafundisi labalaleli uJesu wathatha isikhathi sakhe sokusilandelela semanyaleni wayeze emhlabeni wazalwa ukuze sibone ukuthi impilo iyaphileke kulunga laye wangena phakathi kokugodola wake walamba waze wayakufa abe sesithi ngilandelani ngiyindlela leqiniso ngenye indlela ukuswelakala ikwazi ukuthi impilo engapheliyo ikuJesu ayithola kwenye indawo singaze sibe lethemba umkami wendile ubelethemba kudokotela enyangeni kumprofeti kodwa impilo engapheliyo ikuJesu 17:3 eJohane ukuthi impilo engapheliyo ithola kuNkulunkulu la kuJesu kuphela kufanele ukuthi njengabalaleli njengabafundi njengamaKristu kasikhulekele umoya ukuthemba uJesu simamukele ngoba impilo engapheliyo leyaphela ikuJesu kuphela ebizise khona lapho mfundisi ngibona ngathi vele abantu mina ngiyabadinga abantu abathi kabakholwa because empilweni ngibona ngani yonke into nje siyenza ngokukholwa umuntu uyangena emchoveni kakwazi ukuthi umuntu odriver ule license uyakholwa ukuthi uzafika lapha ngambuzi futhi ukuthi ule license yini la nxa ungena ufundise emashop uthenga isinkwa usithenga usidle ngukholwa whether siyimboza noma sipheka usidla ngukholwa yonke into nje siyenzayo ikhanya ibhoda ekukholweni kuba nzima ukuthena abantu bazomele bakholwe ilizwi likaNkulunkulu sebeqalisa kuba lembuzo kodwa mina ngokunanzela kwangibona vele ilula indaba le abantu ngendlela abakholwa ngayo ezinye izinto kabakholwe kumpilo enaphakade ezango Jesu Kristu lapha into enginanzelelayo vela kulamuntu angalalutha athembe angalalutha aluthembileyo abanye bathemba imali omunye uthemba inkomo zakhe omunye uthembe engxenye uthemba omunye umuntu
omnye uthemba i-political party vele akula muntu okuthiwa impilo yakhe kayibhenkanga ndawo so lapha isifundo sesibizele ukuthini ithemba lethu silifake kuJesu ngoba uJesu unika impilo engapheliyo. Isigaba siyakwazi ngaleso sikhathi. Pauli encwadini yabaseKorinte 4:5 abaseKorinte ngo-13 1 Corinthians ngo-13 verse ngo-12 futhi okwakhathesi sibona sengathi sibone kalufifi kodwa ngaleliyani thuba ngaleliyani ilanga sizabonana ubuso ngobuso sizabakwazi ngcono sizakuba mazi njengalokho enjani eyikho khona. uNkulunkulu ufuna ukuthi avule isikolo se-Eden. Iyabona ngokwesikhathi nxa kade udlala ukhalisa i-tape recorder kumbe i-CD kade zakusela ama-tape recorder uyafaka ku-pause. Ingathi sona sifaka i-pause esikolo se-Eden. uNkulunkulu ufuna ukuthi avule isikolo se-Eden futhi akhiphe i-pause lana ibisele ku-play kuqhutsheke kufundwa futhi. Siyabakwazi ngaleso sikhathi siyaqhubeka sifunda juma sizafundana kuyini siyabe sikufunda. Okukhanya mhlophe yikuthi sizabe sifunda ngalona leli cebo losindiso ukuthengwa ukuhlawulelwa komuntu nguJesu esiphambanweni. Nginanzelela laphana singayibala yini verse leyi uKorinte besibili ngo-4 iverse ngu-17 hayi ngowesibili uKorinte besibili 4 iverse ngu-17. Okay. Uthi ngoba inhlupheko yethu elula engeyomzuzwana iya sisebenzela isisindo sobukhosi esilaphakade esingela kulinganiswa isibili. Yeah. Uthi inhlupho yethu elula eyomzuzwana. Yes. Uthi iya sisebenzela isisindo sobukhosi esilaphakade esingela kulinganiswa isibili. Ukuthi singahlupheka nje lapha emhlabeni kodwa nxa siqhubeka siphila impilo singena kule impilo engapheliyo sizabona ubukhosi glory emangalisayo ukuthi kunjengokuthi sesisezulwini impilo yakusasa kuzaqhubeka sivezele imfihlakalo ezimangalisayo lezinye izinto esingazaziyo sizabe sivulela njalo lentokozo emangalisayo. uNkulunkulu usilungisele okunengi okumangalisayo lokuhle empilweni yakusasa nxa siqhubeka sifunda siba mazi ngcono siyabokuveza ukuthi vele ukufunda kusoze kuphelele kuona lo mhlaba even sesingale sizabe siqhubeka lokho sifunda. Nxa ngingasebenza ulimi lwabantu ningathi hey ya imbuzo uNkulunkulu azabhekana layo ingunaphakade leyabinzima. Uyazi nxa kulo mntwana indlela umntwana abuza ngayo mama lokho baba lokho mama lokho uyabuza umntwana ilanga liphuma lize liyotshona uze ukuthi umntwana yena akaphelelwa ukukhuluma yini. Imibuzo abantu abasindwa ngayo dube khathesi abasisitheka ngayo khathesi. Kathi indaba lokho kusenzakala empilweni yami indaba ngifelwe isihloko sami indaba ngelamsebenzi indaba kunje indaba kunje imibuzo yeminyaka Right. Izophendulwa. Actually mfundisi uyazi inthathekiswa ngabaseKorinte bokuqala ngo-13 ivesi esinikwe laphana ivesi ngo-12 ethi yona ngoba manje sibona esibukweni kalufifi kepha lapho sobukana ubuso nobuso manje ngazi ingxenye kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelela njengokuba kade ngaziwa ngokuphelela. Ngezinye indlela khathesi silomfanekiso engqondweni kaJesu leyakuzwe ngutsho akula phakathi kwethu lapho sekwabona uJesu ngitsho labakholwayo ababhalwe balutshwane okuthiwa babona uNkulunkulu manqamu kodwa khathesi silawula ukuthiwa yi-imagination siyacabangela ukuthi isimo sikaJesu sinjani angithi lapho uPaul uthi yena sizambona manqamu ubuso ngobuso hatshi uJesu kuphela
kulabantu abaningi esilenkambo esifunde eBhayibhelini ngabo ngokukholwa esababona mathupha sibabone manqamu mbona ngani kuzaba inkambo emangalisayo yona le ukuthi kodwa sizafunda inaphakade ngoba imibuzo yonke eminingi esilayo izaphendulwa ngaleso sikhathi okumqoka ke mfundisi yebo ukuthi thina njengamaKristu thina njengabantwana bakaNkulunkulu sibambelele kukholweni ezakuqala lethembeni la uzithembiso zonke uNkulunkulu asinika zona ngoba lokho siza kugagadlela uma sibekezele kumele sibathi kule ndaba ezile ikuPaul esithi ku4 verse 13 lapha uPhilip ngingenza konke ngaye enginisayo uyesiqinisayo uyesinika amandla kasithembeni balaleli sithembeni ekukholweni umlimo uzasifikisa ekhaya siyabonga amen ujaha lo uyabala ibhuku ngiyazi ukuthi abanengxenye sebeke bahlana le indaba le uyabala nxa wayebala ekuqaliseni ebala ibhuku lama novel lawa uyananzela ukuthi lo muntu angathi uyamthanda le character yakhe le nxa kusiya phambili ngathi yahlukuluzwa isitha kakhulu wathatha ibhuku alijikela phezulu kwewardrobe angisoze ngibale mina nxa lo engimthandayo ethwele nzima kangaka ngemva kosuku ezimbili uyalidobha nxa elibala akubona ukuthi lo muntu amthandayo lo uhlukuluzwa ngamandla walijikela futhi wasethi kungcono ukuthi ngike ngibale ekucineni kade kwahamba njani nxa esebala ichapter ekucineni athola ukuthi lo omthandayo usenqobe ekucineni senqobe isitha hawu nxa esebonile ukuthi isiphetho sinjani uyabuyela ngale kunzima khona nxa ebala isitha sihlukuluza lo mthandayo engqondweni yakhe wayelokho esithi ngabe uyazi engikwaziyo ukuthi ekucineni kuyabe kunjani ngabe uyazi ukuthi ekucineni kuyabe kunjani ngezinye indlela kwesinye isikhathi nxa ukhangela isifundo lesi lamavesi esiwatholayo athi la nxa sihlupheke emhlabeni lapha mlaleli baba mama lapho khona la nxa sihlupheka la nxa ufelwa la nxa ugulelwa umzimba ucikizwa ngumkhuhlane endlini kungela kudla kodwa nanti ikhetheni lidonswe mbijana ukuthi sibone ukuthi ekucineni ngale kunjani sesilakho ukuthi siqine kukholweni sibambelele ngoba siyakwazi ukuthi ngale isiphetho siyabe sinjani chuma siyabe sinjani ufuna ukukhuluma chuma. Okay, isifundo sevike ephelileyo besifunda ngokukhonza ukuthi kuba khona ezinye izinto ezenza ukuthi usuku lokukhonza lo lebesikhuluma ngalesixoxa ngalo usuku leSabatha lukhanye lusisinda lusiba yiburden kithi kodwa into enginanzelelayo lapha ukuthi impilo yakusasa ivezwa nxa ubala usambulo amavesi amaningi usambulo 14 usambulo ngo7 uzathola ukuthi kuyabe ezulwini ukhanya abantu babe bekhonza bekholisa ukuhlabelela bemdumisa uNkulunkulu okuveza ukuthi umuntu ongakholisi ukumkhonza kathesi nxa umthathu umusa elizweni elinjalo uzabe umfaka ejele so but lo kholisa ukumkhonza uNkulunkulu olobudlelwane lo Jesu kathesi ngikhona seza kuyakholisa okumangalisayo so nxa sifunda khona ngale ukhona umlobi othi yena the hearts of the ransomed will thrill with more fervent devotion ngabe befunda laphana ngoJesu befunda ngomhlatshelelo ngomhlatshelo owenza eCalvary kuthi abazafikela ngomdlandla lomvamvithi wokumkhonza ngamandla lokuhlabelela bengadinwa ikumkhonza uNkulunkulu ngenxa yobudlelwano layo uJesu yikho kumele ukuthi namhlanje abantu babe lobudlelwano noJesu yikho kusinika iappetite yokuthi sisondele kuye kakhulu azathi la nxa sesikhangele lokho asenzele khona lakho konke izulu liyabe lisenzele khona sesisindisiwe siyakukhipha imqhele siyiphosele phansi ukuthi ngeqiniso ufanele ukukhonzwa lokudunyiswa ngalokho okwenzileyo uPaul nxa elobela kwabaseKorinte lapha besibili ngo4 ivesi ngo17 siya ku19 uthi ngoba ukuhlupheka ukuchikachika kwethu okuncane okungokomzuzwana uthi okuncane okungokomzuzwana mina ngicela lingincedise bafundisi lincedise lo mlaleli ohlezi ngikhaya omunye usesibhedlela umzimba uqedwa icancer
yeah omunye ubeka izihlobo ezintathu ngeviki ephelileyo omunye kakala kudla umsebenzi uphelile omunye umtshado uyachitheka akusamanga kuhle ngikhaya iBhayibheli bese lisithi ukuhlupheka kwethu okungokomzuzwana kodwa ngilele esibhedlela ikhensa idla umzimba umtshado uyachitheka abantwana abandihlamukile nxa sikhangele lokho sikuqathanisa lali ngunaphakade sithini ngendaba le anti mfundisi kuNkulunkulu akubali iminyaka thina sinikiwe kwathiwa sizaba 70 kumbe 80 kusiya ngokuqina komzimba iminyaka esinikiwe imizuzwana nawe ikhangele impilo kaMlimi ukuthi akubala iminyaka kumele ke njengomlaleli ukholwa ukuthi iminyaka engizayithwa amhlophe ngisemhlabeni ingumzuzwana ngilinganisa noNkulunkulu ngalaminyaka ebalwayo so lapho siyakhona ekhaya akubalwa iminyaka isikhathi esizasiphila semhlabeni imizuzwana kasikholweni ke sithemba ukuthi lokho kuyadlula mina mbamba ukukholwa ngiza kuthokoza ekugcineni angazi msithi ya ngibona ngani indaba ethathekisayo ikakhulu sikhangela le ivesi esinikwe lapha othi yena ukuhlupheka kwethu kumbe ukuhlukuluzwa kwethu ngokwesikhatshana nxa siqathanisa lenkazimulo ya lo lesisindo senkazimulo uNkulunkulu asilungisele yona yezinye indlela akula kuhlupheke esingakulinganisa akulanto esingayilinganisa akukhathalekile ukuthi udle phakathi kwenhlupheko engakanani awungeke ukulinganise lo mvuzo kumbe lenkazimulo yalokho uNkulunkulu asilungisele khona yezinye indlela akutsho lapho uPaul ukuthi kungabe yicancer ungaba yiwuphi umkhuhlane ungaba kuyiphi ubunzima odlula phakathi kwabo awungeke ukulinganise lo mvuzo okukholwa kumbe walabo abazakukholwa uNkulunkulu abalungisele wona Juma process sonke singoba balapha asingeza ke simhlelo sibe wazi ukuthi umhlelo yini kodwa mama umhlelo bawazi angadlula phakathi kwesigaba sokuhelelwa azuza umntwana umhelwane uyaphinda ukukhumbule yini ngomntwana wesithathu yini hayi ngizama ukuqhathanisa lobuhlungu besikhathi esifitshane ukuthi nxa ehelelwa laphana yena okuqakathekileyo kuye isiphetho sakho lapho kutholakala intokozo yokutholakala komntwana igabhela ubuhlungu abuzwa khona yes so ngezinye indlela ukuhlupho embona ngani lukhona lamhlanje ikukhohlwa kulezinye izinto nje ezimnandi kuona lumhlaba imfundo yeqiniso kayali ukuthi kukhona okunye okuhle emhlabeni lokuthi nxa kuyimfundo yeqiniso akuthi ukuthi umuntu sesithena no ansabhala ama exams ansafundi vele uJesu yeza masinyane babakhona abayenze njalo usuphila iminyaka eminingi uhlupheka bese ukuqina ukuhlupheka lokhana kukwenza ukuthi uqine udela ukukholwa but kodwa into ekhona mbona ngani isifundo lesi mina ngisithandela ukuthi siyangikhumbuza ukuthi angifunde angenze konke engingakwenza emhlabeni ngiphile impilo enhle ngieme ethinto ezingcono loba ngihlangana lenhlupho zizaphela kusasa so while ngilungiselela impilo yalamhlanje ngokufunda ngingakhohlwa ikusasa kule kusasa engcono lapho inhlupho ziyabe zingekho totally intokozo yangikhona uthena nxa eloba lapho munye uthena akula limi olungachasisa intokozo elungiselelwe abantu abazakusindiswa abantu abazangena ezulwini intokozo yangikhona lokukholisa kwangikhona akuchasiseki uJesu kathesi ngasiye ucineni lokho eqhubeka uNkulunkulu esifundisa ngendlela ezitshiyeneyo uyasifundisa ngelizwi lakhe asifundise ngemvelo asifundise ngendlela eziningi ezitshiyeneyo kuyabe kunganani sitsha lapho sesilaye ubuso lobuso sesifunda kuye kunguye sesifundisa ya ngeke ngathinta yoqaleni ukuthi uyawazi ukuthi inkambo yona leyo
yikomnye umhlabeli wazi wathi na lolo suka luphangiswe usuku lokubona uJesu mathupha hathi lokho esikuzwana laba sesibala iBhayibheli ngoba li inspired siyakholwa ukuthi liphefumulelwa yini kodwa phezulu khona lokho esikukholwayo sabe sesimbona uJesu mathupha imibuzo yeminyaka yonke izaphendulwa futhi angikholwa ukuthi uzaba lembuzo ngoba izinto zonke ziyabe sezi obvious sezi evident ngisho njalo yabe sokubonakala ukuthi hayi no kwakungihlupha yilokho futhi asingeke futhi sikucabange uthina olobayo vele asoze sikucabange inhlupho zalesi sikhathi xa sesilo Jesu sesibona lokhu uNkulunkulu asilungisele khona vele ziyanyamalala ebusweni bethu sizikholwa Mfundisi Juma nxa fika ekupheleni kwekota sifundile ikota lonke leli kodwa ilizwe silitholayo ukuthi akusekude sekuseduze ukuthi impikiswano le enkulu esiphakathi kwayo ifike emaphethelweni akusekude ukuthi izoni lesono uNkulunkulu akuqede abantu abakhe bayehlala ekhaya engunaphakade kungelasizi kungelabuhlungu themba bani oluchiyela ugogo sekhaya ngale oluchiyela ubaba oluchiyela umuntu omutsha abalaleleyo ilizwi likaNkulunkulu namuhla ikakhulu ngekusasa bephila emhlabeni onalo lobunzima ukuthi nxa siphila impilo yalamuhla singakhohlwa nekusasa kule ntokozo yalomhlaba efiphazayo amehlo ethu singaboni kusasa kulezi inhlupho njalo asikho kuthokoza kuphela ukwenza abantu balibale kulezi inhlupho ezikuhlukuluza ngendlela yokuthi ugcine ilihlo lakho lifiphala ungaboni lokho uNkulunkulu asilungisele khona kusasa ngithi mina ebantwini bonke abasilaleleyo ngalesi sikhathi ukuthi kungaba yibuhlungu bokugula kungaba yibuhlungu bokuswela kungaba yibuhlungu kwesinye isikhathi umuntu osegugile uyabehlezi nje egula kube buhlungu laphana ngoba impilo isikhotheme silanda ithuna but kulethemba kuJesu ungakhangela uJohane wokuqala ngo3 nguvesi 2 uthi akukabonakali kuhle ukuthi sizakuba njani but kodwa nxa ebonakalayo sizakuba njengaye sizakufana laye siyabonga mfundisi umnyaka uyemaphethelweni uyini sala sikubambile ngelizwi likaNkulunkulu themba bani esiqeda ngalunyaka siyabonga abalaleli singahlupheka singafelwa nxa uJesu simkholwa ukuthi wazalwa siya kuChristmas ukumkhumbula kodwa uthembisa ukuthi uyeza leli zulu elitsha esilithenjiswayo liqinisekile asibambeleni uJesu yezatha mfundisi usithiya sibambeni mfundisi engakutsho kulesi sifundo ukuthi awukhathalekile ukuthi sidlula phakathi kwani kungabe yikuthokoza okwesikhatshana walesi sikhathi kumele sibe kwazi ukuthi kule kusasa lokhu kuyadlula kungabe izinhlupho ezalesi sikhathi kumele sibe kwazi ukuthi inhlupho zona lezo ngezesikhatshana njengoba ilizwi lisitsho ziyadlula sikhumbule inaphakade esiyilungiselwe nguJesu siyabonga kakhulu siyabonga abafundisi siyabonga abalaleli lani babukeli esilitshela khona nxa sikhangela isifundo lesi ukubana uJesu uyeza masinyane singaxoxa ngakho konke sikhulume ngakho konke kodwa ithemba eledlula wonke amathemba ukubana uJesu uyeza masinyane nxa esiza masinya uzoqeda inhlupho uzoqeda insizi lakho konke okuhlupha kuhlukuluze impilo zethu namuhla njengoba sifundile elizwini likaNkulunkulu ukubana okuqhathekileyo umuntu munye ngamunye kame kaqine kukholweni akusekude izibonakaliso zonke ziyakhomba ukuthi ukuza kwenkosi sekuseduze sekumachi lapho khona qinisela akusekhatshana phakathi kweziphepho odlula kizo qinisela akusekhatshana masinyane nje isibhakabhaka siyakuvuleka uKristu eze azothatha abantu abakhe bayephumula ekhaya kuze kube nini lanini uNkulunkulu alibusise abelani nxa sigqiba umnyaka onalowo aligcine intendeni isandla sakhe fundisa idube sikhulekile sikhulekelele baba wethu usezulwini siyabonga ukusinika ithuba lokunambitha ubuhle bezulu siyakholisa sijongoloze ekhaya sibambe ngesandla ngamunye wethu abalaleli
lathi silapha sikukholwa ukuthi izinhlupho ziyadlula ekugcineni sizasindiswa uma singathembeka sibambelele ibalathi masigoqa umnyaka usigcine ngokuthanda kwakho sihlanganiswe njalo ekukholeni uJesu yakhuleka amen. Amen.